Dobro jutro, dobrodošli u Celebrity Makeover. Ja sam jako sretan što mi je danas gošća moja draga prijateljica i velika hrvatska glumica Mija Begović. Dobro jutro! Dobro jutro! Pa ko mi ne bi rekao ovako dobro jutro poslije ovakve divne najave. Hvala ti, ljube. Draga, izgledaš super, to ti moram reći, i stalno te pratim i pratimo te, a novost je da imaš svoju monodramu. Gdje si sve bila? Pa gotovo nema mjesta u bližem okruženju gdje nisam bila, ali spremam još jako puno turneja. Dakle, bila sam čak i u Makedoniji, čak u Štipu i bilo mi je božanstveno. Nastupala sam na jako puno festivala, na Boku, na međunarodnom festivalu u Umagu, u Osijeku, cijela Slavonija, cijela Korčula, odnosno imam još u Korčuli biti, ali sada što se sada približava je to otvaranje na Olibu festivala, zatvaranja Zagvozda festivala i međunarodni festival u Tivtu. Naradila si se, naputovala si se, a sada ćemo odmah krenuti jer doveo sam te u Centar za estetsku medicinu Medicol i sada ćemo te razmaziti. Jedva čekam. Ja bez naočala u sljedećem kadru. Yes! Irijana, dobro jutro. Dobro jutro, Borise. Jako mi je drago i jako sam ponosna što si mi konačno dopeljao najbolju glumicu svih vremena, Miju Begović. Dobrodošla, Mija. Bolje vas našla, osjećam se divno ovdje i tako sam vas htjela upoznat. Naša celebrity doktorica Irijana Rajković će sada pogledati tvoje lice, prekrasna si, ali će ti dati jedan sjajan savjet. Irijana? Mija zaista ima prekrasno lice i nakon što smo malo porazgovarale, nakon što smo pravila detaljnu analizu lica, ona mi je spomenula da joj muči područje mrštalice, odnosno područje između obrva i da joj muči malo vrat, pa smo se odlučile za tretman sa botoksom gdje ćemo tretirati te bore sa malim količinama botoksa tako da njoj smanjimo bore, da one ne budu vidljive, a da istovremeno osiguramo da i dalje ima mimiku lica koja je njoj jako prijeko potrebna za njezin posao. Isto tako tretirat ćemo i vrat sa botoksom i napravit ćemo takozvano Nefertiti lift. Kako se zove ta tehnika botoksa? Ta tehnika se zove Oscar Botox i on je specifično kreiran samo za glumce s obzirom da je njima potrebno da imaju njegovano zdravo lice, a da im je dalje održano mimiku lica, odnosno sa botoksom da ne relaksiramo do kraja mišić, nego da je on dalje moguće da bude kontrahiran. Irijana, koliko će trajati tretman? Sam tretman će trajati nekakvih 10 do 15 minuta, s time da ćemo prije toga nanijeti anestetsku kremu pa će u potpunosti biti bezbolan. Totalno se prepuštam vašim rukama jer poslije ovog idem po svog Oskara. Pa krenimo! 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 I tretman je gotov. Moram ti reći, draga, zavidim ti. Izgledaš fenomenalno, a sad ćeš mi reći kako ti je bilo. Ništa nisam osjećala, nikakvu bol, ništa, samo ugodu i znanje da uistinu one stvari koje su mene smetale, da ih više neće biti. Dobar osjećaj, jako dobar osjećaj. I hvala puno, tako divnu ruku, ništa nisam osjetila. I divno se osjećam. Irijana,
Naravno, puno toga ovisi i o klijentu kakav je, ti si bila fantastičan klijent, vrlo zahvalna koža, vrlo nježna koža, vidi se da se njeguje i da je jedra iznutra, tako da ovo što sam radila su bili samo mali touch-up i mali popravci sitnica, kao što si sama napomenula, vrate najviše mučio, to smo tretirali sa Nefertiti liftom, tako da od sada više ni na to ne moraš brinuti. Puno hvala. Divan je osjećaj se nalaziti u rukama i znati sposobnost žene koja je tako prekrasna, a profesorica, svima predaje estetsku kirurgiju, odnosno nekirurški zahvate, čak i u Americi. A pogledajte kako je lijepa, to je to. A što reći? Pa to je naša celebrity doktorica Ilijana Rajković koju obožavamo, a sada ćeš vidjeti i ti razlog, nije te ništa bolilo, ogledalo će reći svoje. Izvoli. Bože, još je to dobar osjećaj. Ma je dobar osjećaj. Kada se popravi one stvari koje te smetaju, a imam i dalje mimiku. Hvala beskrajno. Hvala tebi na ukazanom povjerenju i vidimo se za 6 mjeseci. Vidimo se sigurno. Sviđa mi se. Ljubav se rodila na prvi pogled, a nakon Centra za estetsku medicinu idemo dalje.